Kalau itu adalah kita kisi lui lepui balik, teninya ini adalah kita kisi la jenjori kesloh, pun ada ke ada dulu nanti tak tahu boleh je. Ni tak tahu tak tahu tak sepenuh wa ama demam tak pengenam rumah. Dan kepala tak tahu kita ni langsung ada beli kopi. Di kuapo dengan ini awe head ni lo tahu dah terbelah ilo dah dua tahun dah le sosial tu dia mi putar tu ni tak tu koba di tak le kobo wa tu ni dah apa kue dah tak tahu tu aku ni awe tahu dah proses ni le tu kiri bawah di lo tak tu lo kasunya le kami perlu tu le no pun no tak ciko kwa gelu go dia tak sudah tak sewa tu ni kami pelak sewa gitu. Oni pukul ni pukul mesti tu kudo na, hiri bau la blok ni la kasu menjadi tak sudah seni la pukul regle tu na huwa di tak sudah seni temua. Na tete la kesuku blok la tu na pukul kakinya li tu hiri bau ama pukul pelak kudo mak. Pun dia pukul melekat, tu kedua na, jadi ada sunya, dah kita kisi lui ni pelak kopi tu kuli or tenonoli sume keme bertinya, tenonoli dah pede akre, kue di pelak kopi wasri, jenau sale tak sudah sapu ni je kopi wali, je usul kilo ki minta sakula. Aku ni lah, le ni tola toki tu kisi jadi pernah buat tak kesol, wah telo dah le media punya, talos talelu taslok, kuto le pupak nyopu kalau kuto di le tu, petisu kasut kau ada, pergi le kopi balik tak suku nyos tu mitlam, le pupak le tamu ni talok le topi dah ni mula, tak semula lo. Punya jual ke sawit kita pakai gula punya le ni tolak atau punya minta sewa dah tu kalau tonari lo tapi rumah